Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing bombiang ka umbam umdi kalakata shibo ni kipat ba kamtam kibaduna hakayo kakon ban shuthiet ya ka umman kasngi. Nakaliang UMDC ka maulay uba te borlang pathaw habakren hakasngi play ya ka office dong ha maulay mauyong. Ula pen syai bahaswa ban pen bena ba ka maulay kan yo rong hapo ka skim shis pasngi. Kashnong kaya kandu bun ki jing Henry menta ka maulay kalayo bentalang ha ka skim JJM. Nagaliang kinong yalam jong ki South Ligishnong ki baken thop ya kamawyong Japong kamawyong rim ka thlong lumau nei bat ka blok hat lai nangkwar harengkat badu MDC kilalet banya kendu lang ya menteri ketenat PHE uba renektan deng dok tongkhar bat harengkat badu kilalet sya ketelong kabadan hanong pathaw ban pet ya kani ketelong Hadien balawan pet katenat kalap bagandi ka jaka ka biang bha Henry haban wat na onyo ya kamang pisa kabaken jo syadu kumbah nyo folklore tam Henry bhabok bakawan ka jing penbena baka mauyong kalayo ya ka skim ka baar phausaw klur tengka Nagaliang UMDC uba te borlang pathaw ulaong ka arpusaw klur tengka kamdei ka skim kaban penpoy haman laki tlew yeng kumbaladan ki ba penbena syikipat ba Menteri ulade ban keren syai halor kani bakani ka skim kandai ban penbha ya ka pom house kamdei ban ai yeng Shushu nakaliang uba pathaw ula pensngau ban nakaliang ka jong ula let ban ya keren ya menteri rangba halor kani bat menteri rangba ula kular ban shim khia bat bakan urlong Hagani kasmi uba te bor ula pleru ya ka office jong ka dong tariang ka bahap hapo kasnong maulay mauyong Japong Kaba ula penshna nagabenta bakin la ban pendon kam. Hagani kasngi layadon lang ruurang basnong kamawyong Japong uba Anthony Karkongor bat kiwe kinong yalam snong. Sibo ni PMDC to blay nong karkuy pi no ai pi kemet ke bakot ke bakhya. Bat unang aru ya ka start ke jing champang makungno ba pinlong ku unong sansyar aga po ka district council bat nitip ro baga ni kasnam insadon ro kajing yale na kamanta ke election MLA tengengit scam blame sarai pi syagawai pat ka kerdan ka bakhamala teng ke jolong nong mi khmat ki babun ki nong mi khmat ki aptang shwa ban long election ngan sai terdau ki pai ba ro ade ki kai ju ki khmat nei shwa election da yang ni lek no ban jo no denam dai ha shwa ju election kali ke penpau bai himat ki babun ki beri kuat menteri kam tang shwa election ki wei senang baro himat ki shwa thia ne ki le kai ne le shanghai ne amtip kai ke program ke chuki ya kali ke por ngaso mo mana ai ku le ye MDC kam da khan kadai ke por election ne kam dai ru te ne ka ji ke jonga mai ku mu breu ma I trai kham sange Krishnong ko yung mapitip ka Krishnong lahaya pa mo na kampay kerpang kanyat ka ni Krishnong makadang di Krishnong kapadakiyo pagi jingduna ka ni Krishnong kipun maki jingduna ka ni Krishnong kibadang dankam ifutpa kinala kilinti ay kijan kabakampang sando kabayong pasyon nga pasno kadi ko umamdi tang di kong sando te habedi baka linti kasikien kat kabadang kabor nga nandu mga job sa marjar kat kanay babuli kitong kila sakhi kata ngilayo panirap ban ai ki ya kalenti snong ki thao kabaki nok snong kila patron kam dan kam shu di jindam kam dan pun ki dong ki bawan u chenga nam takani banga nganak pentulun ya kam nak benta ban yo ban penrung kita ki jindam kam pok nika dong benta kuma pitip kamola enta kalarung hapo kan kenika manrega mau ketika skim sispasni Hon minta kadang ya ka ciptre kam na kapta banyo berturung no ya kena skim dang menigini si nilai hol chief minister la declare la penbala tama kadang tan kendik ke jerut na ba ihapan yo skejing tip na district council ya ka ba menakini ski na kale kamolai tam dorba ilawan mo ilo pasyong juga moyong ladan langta lawan banpan ya kejing tu district council bakan kalano ke village census village mo mencuba ke census town menta baklawan ke census village when community basyan ni kanero in pangitur semak ladan pagbiang di city ke men as government ba yak snong moyong matibadan apo kani mulai konstitusi ki ngin tit
ya ka government by ila itu bukan census village. Dan ini scam ba mas ndak kata sayo census code mas nyo census code sayo ban rumah taka skim ba video terekam. Akhirnya kita keciman ni spasi skim spasi kipun ki cimentoi ko video laga de ki skim kinala ki bangi dang kamar senang kiba kipa na senang kilawan ong de kum MDC tengam pakot bor wala katar wala persyak hai bor beret bagan le tak tak ti shat bakta lalu pas kebentar bahar beri umbam di kini ke subject ke bah wepu no senang posong moyong udan akan cimut berkat mah isu tenak mentaba nak jemrung jauh ke spasi pemulai ke skim spasi ni lala bandio pati kejar cuba bisa sarkar mentaka wandur kini ke JJM gede betik tamantaki beri rural area maka urban kamdan kecing cuma jauh sarkar kalau berban warna haman laki tingkongi yang ibadat hak tu Islam bagi isu tenak mau ibadat ni bahwa mencem senam nomor 4 dikira ka mulai ka spasi nilai elit luar dikilat kelinti namar umapitip kani ko amsing mata kani ko kani ka ba nakaliang jong ki ng sanction babuy ka khanyo bandi kani ko namar kadai siyang siap ka sakliya pala tena nakaliang jong ni sauplik snam mangilaya kendu ka meeting nakaliang ka moyong jepung moyong rim ka tulong lomone ka blok 13 nakwar nilai kendu lang banyak pilih cumut hak pakuno ni luar kilat kelinti banwara sepo kani snam nilai elit nak kerhun juga minister melamane banit satai sepo nong patau silian ketek sulong mationg banpet yang tolong nak tiga cakap hoi hatian ba lawan pet nak lian PhD kila pet yang discharge kilong kani kini biang tam ba ngila banle nak kata te kam kalau nang ya syat re ngila perkhapat nyo nai pak skim kat kani namar kelapa kumbanyo pokor sejarah kata ko te hadir tu kawan pak kata kencing benar ba kamoyong kirayo ya kata absapur mesti keluar dari pas habang ko pensyai kayak gini kalau bakat tu absapur sarkar kai kemudian nam tak umye kata minister lakukan syai maka dia tangka argumentation berpenbahaya itu kecakap apa ketika pemhaus tidak nanti berpenbahaya itu kemudian ba ong balai umye kata minister lakukan syai dia kawan lah akan cekia ini badha kata ka sanction order ka bangai naka-absorb ke sarkar kala sanction HKI kata ka administrative approval dan sanctionnya ka approval tang sikulur approval dalam isim ya kata kamot la syai absorb senang berpendat yang kata ka project ini de ora ka sisukya ani kata nomor hakat kot di kala thop di sibelang sanction financial year 2020-21 ka ditang sikulur approval dari konsultan ba hadir ba ketua project jong katai ka pwede bukan pathaw stay ka umsilong kiong kalayat itu bat men kini sini banai Oktober hapo ka SLSC state level selection committee jong judgment mission kani scheme baru lah kita bakal apa ke basis pakar ko baru chief minister pangan ya kerentang men kini sini anak net yu bani keren namar hap balik ben snow anak ong yu bapet sar hapo ka SLSC kalarung community of government kan ai ni cimstan para simkia ni kam namar balai mau masus ai ni sino moyong cukup timha apa history kereta water supply kimdan apa kajal jiban selu dalam history le kota kanangwan chanel kamwan tu 40 babi menta dengonga kinong sanction di bubun tam menta pagi ni moyong dengon ka sarkar ke kat cimstan simkia ni mo atu ni hadian maka SLSC kala sim nya bentar kelara la push skim kelarun bentar kadang ni cideni nampak global chief star lagi ni si ulang ba ninya le kapala bat penlong be skim ta bat ngaru ngali tripi nanak tristam ban ya litrai ban ya putih ni skim kram ba ni ka skim ke pangidal ke cicu NCE jing penterekam skim ya ba kum di maksud sayo kum khoi ba sayo aman